بنام خدای کردستانی سلاح و ریجی پوزیویستی جبو گل کردستانی موک پلاتفورم جوانی سربخواه بیست آداره دا بازی که رنگی که نتوهی آهنگ نوروز گلوان بجی نوروز هزین دولت سردست لسر کسی که بشتاری نوروزی بونه لپیرسین دانه دست بکرن و کسی که جباجار آگری ایدیر آمد رها موش مردین جولیمر ارزولو ارزینگان وان استانبول اسکیشهیر İzmir Mersin Kayseri Osmaniye Giresun Ucmanisa'ya beştari Nevrozi bune yek bir yek gazi ifadeyi kinene dikir. Beşli Nevrozi hatta naha bu avayı ki sistematik zaten psikolojik liser mabatan ucuanan tane despekirin. Yek juvaji evvali behterit azade ku ev jimalawi berçavên malbata wî hatiye desteserkirin û ji aliyê geha agiriyê ve biryara girtina wî hatiye dayîn û ev çar roje bi awayek neheqî di girtîgeha ewlekariya bilindiya Amedê de ye. Evalê me Ferîd Azad yek ji wan sûtwarê Kurdî ye û ji ber ku bi Kurdî xeber dide ji aliyên hêzên dewleta serwer ve زخم پسیکولوژیک را روبرو مایه. سدم گرتن احوالی من سرودا ای رقیب سلوگانا ناتوه کردی حسن ناتوه و کینه ام کردنم و کردی کردستان ناتی انشاندان اموال پلاتفورم جوانی زرفرا دگیرن که همو خبات و چالاکیان ما ده چارچوه که زویل دا دور شکلت دور متودا برخودان پاسیک دیه لدار خستن چالاکیان میره نوروزیشی به چارچوه دا دیه لدار خستن ام قوام باری نحقین کل سر ملت متیکن قبول ناکن و دوباره هلوست آخر دینی کنن ام به هالوسط خويا نتوهي دا بردوامن وجبو بيجي دبان نبش كريا ودنقلن كرنا من الذي هنا سباس جبو خداي كردستاني وجبو بشتاران قال كردستاني ام باش بزان بنكري آيات آخري قانونا قرآنا تربيدا دبيشك siz nebin, femkinci nebin, eğer huji bavermen dabin o zerkefti hünen, biminin peşiyeda, emanet o kadar.